Salom do'stlar.
Dostlar, bugün Gece Manas Gildiyasının turnir anadan 100 almaz jana gildiyanın ofitseri boluğa тийиш. Şonduktan dostlar, eğer bizim videoyu жақса like basıp kanala katılağız dostlar. Biraz şartqa байланыштуу kommentarийsiz video tartып aldım, andықтан geçirim surayman. Так, Keci bir kill, Keci Bekcan 1 kill, Keci killer alırınca 0, Keci Beksat 2 kill, Keci 7 0, Keci Vançopan 0, Ruslan oynancadır 1 kill menen bardı baka 0, 50 ile Keci ile 1 kill alırınca. Tak, kim oldu ki? Beksat çok. Давай Bekcan. Bul degendi kim buladaydı birini bulun al. Kim oldu kim bu? Kecitari'nin Bekcan Orşay. Killer. Bak killer menen. Hile atınca pikte. Patladı. Tabii vay. Yedik. Tak hazırınca 9 adam. Bekzat. Dariyel deydi. Keci Bekzat, Bekcan. Çopan deydi. Keci Timur. Kanatov deydi. Keci bardı. Yedik. Kanatov. Так,
жалпысынан 7 адам азырынча оюнда. Так, бул турнир Кейджи Манас гильдиясы боюнча эгерде уткан адам эң көп кил кылганга муктаж, кил кылыш керек. Еще топайдын алыш керек. Эгер кимде ким жеңүүчү болсо 100 алмастын ээси жана Кейджи Манас гильдиясынын офицери болуп калмакчы достор. Бак, башка берди башын. Молодец. Бекжан дейт. Менен Тариел